Borpung GP inglonga havar alongta tomon charting ke japen ongdung ahem kanhok. Tripura long arni ke khorajok ni Thoman School kanghap ke pangdang pon. Dilai Phumen filling station along Jangthu Pachimit Verajok Rat Kisungnang. Karbiang long life Karbi prime time berta long pen ilisami mirinan sepi pine bertang ton pen arjuponik tha. Lakhaing ko rapho nilip MSC constituency ke parlo Borpung Sarthe Timung arong along pini jangmi poni phaing ko sirkep ada por phai pho apor men to mon charting kewanga jok ongdunga hemarit kana hok pen kisung phonanglo. Nilip MSC constituency ke parlo inglong havar kedo arat mati Borpung havar along ta men to mon charting kewanga jok Sarthe Timung arong amekar atum ke ongdung hemarit kana hok pontolo. Bangso kana hokolong penangan ki chokijun ahormung lasonsi soksang kasu phole pen kidanglok hemrit kana hok dundolo laso along kisung ke phobek atum tim karbiang long ke jamate local MSC pabitro rong pia pha nangra pek thapsi kisung ke phoara tatum pen kachuningri padopon bangso tomon charting ke jabahut Samuel rongphar bimo rongpi babular rongphar sontimung pen danglok kadukawe don petroxy ahema bangke tomon panohok tekang epo nona madne tum ke sung ke pho maduta akirap nang ke pale ko abangki avelang lasi karbiang autonomous council ke ja atum pen kidang lok hamphang asong atum do anstami nilitum aphan nang ra vek thapusi Borpung GP aradatum pen chuningri padupon koilamati pen samson ingti karbiang long life. Tripura along rialong arnike khor kilit pik ajok long rialo kedo an public lapen private school salong akele ni thoma farman school kang hap aphan Tripura a sarkar pen pangdang ponlo long riang kang bithe arnike khor kachimit me pin ajok kedam tang jangmi poni phaing kor ke thomarni state education department pen ke pache tak tang memo ateng government aided schools under the Education School Department, Government of Tripura School Lapen, privately managed school high hui do an akile ni thom sonsi. Jangmi puni phaing kora sirke pen aruni phai isi an kang haponji aphan pachitak pon thulo. Prek jam adimalong kedo an district education officer atum sitami bangso alam rayating pen school kang haponji aphan si pachini pon. Lapusona porahut Agartala long India Meteorological Department and stami kivanji ni thomahut ani ke korpik ji angring ke long alam pachetak pondo bhomkuruani an bangsolong rialong ani angtang ke so mati temperature 37.6 degrees Celsius an do bangso aphita long rialong angtang bithe siningkang der siningka birlak lapen tomon kitanji angring tadu pining aningkan ni hang nirep ahawar pi angkang prek jam adimalong phere meme abotor ke phodulo penangan along rialong ke men arve ke the ke jangsi ke ong news report Karbiang long live Lakhaing ko raisi Borjan constituency Dilai ahithi adung het kedo Phumen filling station along petrol apen diesel gari ajangthu ke pachimit vera jok radatum kisung kachetong nang Lason si auto driver atum pen ke pachini ponki labangso filling station along aphong do olo jangthu pachimit petpo ladak kedo ahawar motor ke vegatum ki kisung nang lapen akahelo pen kewang a motor atum ladak mang pen wang mi senpo wang nak pen kisung kachetong nang thekdun longlo nitum non ke manja kalite bokajan ansi ke thaidam nang lapuson si klem nang kok loputa nang pachini dun yang thawira ti apong do lama লাদাখে নম চলিলো সদায় তেল পুলো একদম মুঠতে সপ্তাহে শ্রীলংকে নিথমপ্লি বা দনাই লো নিথ বলে yang thungawi ta komse kom 5 दिन 6 दिन soni amna chomonang ko tida penoni tumange dak local tumpon tunge dukalo na balok pola chini same
akhir lu ban ke bang tu son phan bang ke problem dari tidak lason ke thek long dolo ma khelo pen bang dolo lason ke petrol pump hodak tu bawa kha palang tum siksa pigan yang tulong li hiro rong lason hedi lason do lasi dak lason petrol pump gibi ban isi bostu ke joy kine pot bang ni tum beran kisung nang gotut kolo aprang black ke jor bang si ali mane hobida du thumuna ko son aprang petrol pump ali thudat bang hola ke dukan long nam thulong bobol ho sor bang ke konal ni 0.6 lok konal ni ha dila 6 lok dukan long tina do dukong ma sor bang isi ye kilong sigong sidami ha tumta nono bang ke petrol pump do lo masala tumta pachi mit peti ti dolo bang bong lom ke ko bane ke complain do ko bane jor chom do long li ta hong ke lai ta ni tung ke kilong thi ke kina movita ekdom lason duri ti le nani sunjar ki long le mane ekdom siksa u ladak he ekdom akhan agati nolom da ni tung siksa soli ha manja be thi khai dam dam nolom te he nolom da ka bi ri ding lo election aprang lo jam ni tung ke ka bi kilong ri Dilai pen Bijoy Rongpi, Karbi Anglong Live. Karbi Anglong Sports Association mati Kasa Football Academy along Under 17 Boys Football Kichali Bom Amumar atum Bang Trok atum Final Selection Sale mati SAIL Football Academy Bokaro Jarkhan along Amen Kachepalong Dun. Nona ovea por Pinangan Pathu Parong Rohin Kachihung Lapuson Si Kithek Ponlong Du. Laan Chotakali ki pathu parong rohin pentamik pinangan atu monit nang kiman lapuson tamik ili karbia khayang bong tamik pinangan aphai nang dulu lason si football ahin anadle langdam lepute karbiang long ahem pidi phurong sopia long kido karbiang long sports association football academy long henlo non ki thurmi awiatum football ke chalia phai ke ongnai Ladak pen pinangan atum akang tu yang deng an football ke pathu dun la pen voreng ka chapalong dun lapuson tamik dulu Lason thot sinona portami Karbi Anglong Sports Association Football Academy Under 17 Boys Pen Bang Trok Amumaratum SAIL Football Academy Bokaro Jarkhan along Trial Pidunsi Final Selection along Amen Chepalong Dunlo Labang so Final Selection along Amen ka Chepalong Dun atum Amen laki Derasarat Basumatari Sarbilong ingti Jirja Rongpi Sarbamon Tiso Division B Lapen Inus Teronatum Pusi Berta Longtun News Report Karbi Anglong Live Tang tepini Karbi Prime Time Berta ki Lapuan Si Kang Ton Paniklo